Bu, bukat ana sing pengen pesen nduk asin marga ya ning ganduk. Nduk menteh ya ana. Nduk diasinaken ya ana. Oh. Kabus ya kak. Buat pengen anak ayam apa bos? Ayam pelung. Ayam pelung. Kongkon sejuta kuloro. Nos gawa kabeh. Anak-anak ya marap, ayah anak ke. Oh. Oh. Ayam bertelur, ayam bertelur, ayam bertelur. Oh. Perlu emang kita unitip endog, kongkon dialap, ya. Wis mecah.